Zan programmas manch tuhund mezban Tanveer Maqbool to Farooq Pringi Hazir. Nazreen is pawo to chata zi yat zan programmas manch is kan shair anan to temis sach katha bata karan taki temsin gun ner neber. Son matlab chun asan ye zi kan shair thod ya kan shair lokut sabit karun balki sirf chi yuti asan son maqsad zi yus gumnam shair cha asan emis mutliq gasan mazid luk Zainab Sabdin. The Ajuk son mehman Mohtaram Miskin Akbar Sab. Miskin Akbar chana Mohtaj Tarab ki balki chi iman panin ponch variya dur tamat iman chi ak kitab te magar azun toit munasib es karo iman sait ak mulaqat te iman sait karo es ki temakat yamna woni kitaban maz asan te darij ki to na asan zyada lukan te pata ki Ami sab unmut az Miskin Akbar Sab yat yus son channel ch JJ Stadium Madwan ami sat karo wasi mulaqat umeed ch zitoyiyo pasand Miskin Sabas karb hasbi mamul godnuk ye sawal zitoy munta Miskin Sab toy kachu pe mithan to toy kith patin koru pan karbar shuru to pat kith ken watu toy yat shairi kun Aşçı bunyad zati tel balış atık şu osmut aşı Muhammed Siddiq Dar aşı jad temson farzan şu osmut Lisi Muhammad Dar temson farzan şu Rishi Muhammad Dar Rishi Muhammad Dar'un neço gav Abdul Aziz Dar Abdul Gafar Dar Abdul Gafar farzan gozbu meşhur na Muhammad Akbar Dar takal şu tomun Miskin Akbar zamut şu madaman sona vayri Aşımın maslı aşı zamut bac ak me mailis godnet su Muhammad Rishi Muhammad Dar şu asay tama taluk Şairi söyle. Paçem kormu da işumut lalmaz me lalvan em şu domut khodayan boz mevnuy bu şosna badi çovni Taşam golan hund gul tuşuk meon fayte kul Tajon tam layre diyonuy bu şosna badi çovn Petr çön ki azabar can bem çok subhan çan Kandil no şol pronuy bu şosna badi çovni Go bud bab osma razi em osma da kormut to borudus yet silsila saten bosus pat gavan bestar kam karan varihan khoda doston gyo vasi atmaz go panun nam Muhammad satan ta pakan as to atmaz gam şok dapan as Hazreti Mansur asa as at raiz sait pham donan kya donan raiz pham me dap ho agar Mansur sun nav shun sahal ka thein ke tatla ga sen asun to su kya kor bu vol os to yos am raiz sait pham donan basana semun chizan maz yapar us bu tar bajaman tar bas bu variya khoda dost bos asa sirf gadi nazar et per khodayi yimon chi sapozmut asti past nagay atkun zabardast kashish kat kun khodayi vat sandas kun baral pakan gay to variya samay su gyaman Mesela ki naprak emşuna Abdullah Dar, emşu rozan Bandipora, Mangnipura. Yemen pur korma saval, mehusarahi nebi. Baral ohund imo korma say kat, ohund pir us Muhammad Sultan Ganai, imo es rozan Bandipora Konan, Muhammad Sultan Ganai. Muhammad Sultan Ganun pir us Aziz Sabi Tarzu, Bodwar Fakir. Bodus amase pakan. Baral bus pakan ta dapan maz asas karan kam ye solusay bab dapan yosan gopnan dos rash pat mane imis gay dias no dod pa ka dapan se moji mesos no tonda gar ka dod ke dapan ye gav was behan yosam is dod ide man ke homo se an bazar par se baba acho que tu khata ish me mo ele tá dod sozo imis me sozan dod rustam se varias kalas pakan tam magar sarung su bajaman Ya say bestar kam chus karan Meşhuş milay do khab Bos gasan lasay bi armas nish sopur Eymun me katak agdot maral gay kam ish am lafız ikat mar merod yetran milen yaad ki achu khoda gava merod yaad ki Yeti os asi deputy Ratan Pori Polvaimyok nafra ak misas nav Sayyid Nisar Ahmad Indraibi Paramana tomu takallus. Bus agdo sarne nakas kat vasan orta
محمد عبداللہ حجام اوس بِہِتھ ییٚتٮ۪تھ میڈِکل شاپ چلاوان أمۍ دوٚپ مےٚ بوزناو سا دسگیٖر صٲبنہِ پاس دُنہ تہٕ بہرحال مےٚ کھوٗج یہِ سارن تہٕ بوزنووُم دُنہ وُنہ تہٕ وۄنۍ چھُ کران یہِ راتس ییٚتہِ شبا وبا تہٕ بہٕ چھُس گژھان اور مےٚ دوٚپمَس ہے أمِس چھِ مےٚ پونٛسہٕ مےٚ دوٚپمَکھ مےٚ چھِنہٕ پونٛسہٕ ضوٚرتھ نہ مےٚ ہسا گوٚژھ کینٛہہ آسُن یہِ چھُ وَنان مےٚ 3 ؤری گٔژھِتھ یِہوے کَتھ کُس کَتھ یُس مےٚ ٲسۍ ووٚنمُت لس بابن سوپورٕکۍ وَلہٕ چھُس بہٕ اَمہِ پَکان اَتھ سۭتۍ واریاہ ٹایمہ منٛزٕ گٔے کٲم أسۍ چھِ حٲجنہِ شبس پروان چھُ سۭتۍ اَسہِ چھُ اَتہِ یہِ ہسا یہِ شب راتس تہٕ کلام گوٚو نٲظِر گۄڈٕنیُک کلام بہرحال پیٖر صٲبن لیوٚکھ یہِ کلام گوٚو نٲظِر تٔمِس چھِ وَنان شمہٕ یِہنٛدے گرِ چھِ أسۍ بِہِتھ تہٕ کلام لیوٚکھ تہِ اَتہِ اوس منظوٗر احمد خان گٮ۪ونہِ یہِ گٮ۪ونو پیٖر صٲبن اَمی ساتہٕ یِہوے بٲتھ چھُس گُناہ گار دِیِو تار تُہی یا غوث اعظم یار تُہی یہِ چھُ گۄڈنیُک کلام یا اَمی ساتہٕ کوٚر یہِ رِکاڈ تہٕ ہُمۍ لیوٚکھ یہِ اوس مےٚ سۭتۍ پیٖر مےٚ نِش ییٖتِس کالس بِہِتھ تیٖتِس کالس مےٚ لیوٚکھ تہٕ بہرحال اَمہِ پتہٕ گٔے کٲم بہٕ چھُس تٔمِس سۭتۍ واریاہ کالا پکان تہٕ اَمہِ پتہٕ کوٚر مےٚ بیٛاکھ اُستاد ندیٖم عبدالاحد یتوٗ یِہُنٛد پیٖر چھُ سید صٲبِ حقٲنی اکرم صٲبِ تُلمُلی تہٕ کیٛاہ چھِ وَنان وازٕ احمد اوسُس بہٕ پکان ہُہُنٛد پیٖر اوس تَتھ چھِ وَنان ہمچیچہِ ہُنٛد پیٖر اوس نثار پروان صٲبُن رحیٖم صٲبِ سباپوٗری گوٚو یِم آسہٕ جان ہستی یِمن سۭتۍ مےٚ وابستہٕ تھوو تہٕ بہرحال روٗدُس بہٕ پکان یتھ دمس تامتھ تہٕ اَتہِ پٮ۪ٹھ گٔے پتہٕ شٲعری سٹاٹ حٲجنہِ پٮ۪ٹھٕ اچھا مسکیٖن اکبر صٲب تۄہہِ ووٚنوٕ پننِس تعارُفس منٛز پننِس بٕڈِ بب سُنٛد بِلکُل پٮ۪ٹھ لیوٗکھمُت اَتہِ چھُ یہِ تران فِکرِ تۄہہِ چھُ یہِ وراثتی طور تہٕ انسانس منٛز چھِ یہِ گۄڈے آسان تہٕ پتہٕ چھِ انسانس کانٛہہ تیُتھ رہبر پیٚوان تہٕ یہِ چھِ نیران نوٚن چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو صوفی لایہِ ہٕنٛدۍ شٲعر صوفی رنٛگٕکۍ شٲعر تہٕ صوفی یہِ چھُ درٛامُت صوفیت منٛز یُس اکھ ٹٔرٕم چھِ اصطلاح چھِ تہٕ یُس قۄرانس تہٕ سۄنتن پٮ۪ٹھ زندگی گُزارنٕچ تعلیٖم دِوان چھُ چوٗنٛکہِ صوفیتس منٛز چھِ کینٛہہ جُز کینٛہہ اصوٗل یتھ أسۍ ونان چھِ شریعت طریٖقت حقیٖقت تہٕ معرفت یِمن اصوٗلن ہُنٛد زان چھِ اسہِ مُختٔلِف ٹرینر یعنی کہِ رہبر یتھ أسۍ سلسلہٕ ونان چھِ یتھ منٛز قادریہ چستیہ سہیل نقٕش بندی وغٲرٕ چھِ تہٕ چوٗنٛکہِ تۄہہِ ووٚنوٕ گۄڈٕنیتھٕے زِ یُس تُہنٛد شٲعری گٔے شروٗع تہٕ یہِ گٔیو تۄہہِ رہبر سٕنٛدِ تہٕ کمہِ سلسلٕکۍ چھِو تُہۍ یا یہِ چھا قادری چھا یہِ چھا چستیہ چھا تۄہہِ کیٛاہ چھُ پانس منٛز باسان سلسل چھُ ذٲتی اکُے کہِ راز یُس زن چھُ راز چھُ اسہِ جنابِ حضرت غوث العظم کہِ یتھ زن ؤلی سٲری چھِ ماتحتٕے فٲضِ تجلیاتِ آفالِ الہی بر قلبِ مُبارک حضرت آدم صفی اللہ وبِ قلبِ مُبارک حضرت خواجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبِ قلبِ مُبارک حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ وبِ قلبِ مُبارک حضرت پیٖرانی کِبار رحمتہ اللہ علیہ وبِ قلبِ مانبِ رسد گوٚو عبدالقادر جیٖلانی پکنٲیِم امیُک مٲلِک چھُ یِمن سلسلن ہُنٛد سارنٕے ہُنٛد یِہوے بِلکُل سٲری چھِ توٚتُے واتان اچھا یُس تۄہہِ کلام یِوان چھُ چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو اَن پڑھ بِلکُل تہٕ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِو یہِ قلم بنٛد کران کِتھ پٲٹھۍ چھِو یہِ محفوٗظ لیکھناوان بہٕ اوسُس مےٚ پھٕٹرٲے آز تامَتھ 3 ٹایپ گٲڑۍ مےٚ أتھۍ پٮ۪ٹھ بہٕ اوسُس کران یہِ رِکاڈ تہٕ پتہٕ اوس لیکھان مےٚ یہِ ہسا یہِ غلام محمد حجام یَس وَنان چھِ لالہٕ عبدالسلام بٹن لیوٚکھ یہِ فرضل احمد ڈار چھُ اَسہِ ڈی ڈی سی چھُ
एम ति लिख यह मेन सवाल ये तुह कर कलाम विचार रोतल किन दुह अक्सर बह रोतल कित पे याद था योताम तुम हमन नफरन निश वातान मे टैप आसान शांदस पे सेल वेल लगित अच्छा पे टैप कर बह वस ना तो दिता सुच तो कर यह सा रिकॉर्ड पे मूजूद अत रील मे वस तकरीबन मान रील तमाम मूजूद पे मे खोलमुत तो पे लेखान ना बिल्कुल यह तौर दपान सोशकल सब हा सोश क्रालो वातो दादस दादन बन मर हम यस दिवान तस ओर नादस वादस ज्यादा या कम चोन मतलब मतलब नजर वजर दिसम चानी किताब हूबहू इथे कन गुम दर्ज पे यह इथे कन तौर बिल्कुल बिल्कुल इथे कन मिस्किन सब तुम पन्नी शायरी मज लाहूद जबरूद तो इसराफील इजराइल लफ्ज ही वर्तन सह गजल याद मकाम मकाम इसराफील मीकाइल जब्राइल इजराइल नासूद मलकूत लाहूद जबरूद मकाम महमूद फनाफ शेख फनाफिल्ला फनाफ उल्ला फनाफ रसूल्ला बकोबिल्ला सारी चीज़ मकाम तो यम गसन अमिस सोफियस पता बह पान सोफी क्या बह पान अत मोहताज अत बातस मज बह क्या बह पान अत रावान इन चीज़न मज यह इंसान सुन बजर आसान कि वनान बह न कहें दरअसल सही बोड़ तिकाज इंसान पन्निस पानस जीरो समझ सह थोद मकाम आसान थावान तो तुह बे वन मे अत पे तुह गजल याद ला इलाहा इल्लल्लाह छुम जे वरई मीम छुम पमपोश सरई जान फुल सु छुम मे जर जरई मीम छुम पमपोश सरई जान दर गज वादत दज दिल रोजक इब्तिदा ता इंतहा वुचक ला निहायत गंड शाह परई मीम छुम पमपोश सरई जान नासूत अस अंदर मलकूत मराव लाहूद महकम गंड पन नाव जबरू तारस करान दर दरई मीम छुम पमपोश सरई जान इसराफिल मीकाइल जब्राइल जान निश गस रहबर सुच बावान मोलूम सब्दी अकी वरई मीम छुम पमपोश सरई जान मिस्कीन अकबर मड़े अनपर रिंदन सह जिंदई मर वर्जन वाव छम थर थरई मीम छुम पमपोश सरई जान फरमात बराबर चूँकि अत वतन कि सूरत मज लिखम अत मज द्राय अद पे अमन सवाल लगभग सारे हंद जवाब तो कचा किताब तुहज बाजर पेम छाप बाजर गमस सोज दिल ये 500 बेक सोज समंदर ये 500 बात ना किताब तो वह त्रीम किताब सोज अतर सह चलानी काम अकिस किताब मज कूत्या बात लगभग अकिस 104 गजल तो बेक मे याद तथ मज कत्या यथ मज गस करीबन समंदर ना सोज दिल तो वन कचा शायरी इथे पे बगैर छाप वन हाथ खंड आस चूँकि तुह करू इशारन मज रहबरन हज कत बिल्कुल वेछान असल पे असली रहबर कुछ ये अत शायरी मज तुह मतलब यह रहबरी कर सईद निसार अहमद इंद्राबियन कर मे जबरदस्त तो यह जन वाज महमदुन सब यह नदीम अब्दुल्ला दितु दनवे जबरदस्त यह कल अम खत जान चूँकि युथी इंसान रहबरस नश गसान सह गोडनेथ करनावान तथ बैत यानी कि ये बह वन तथ पत पक अत मुतलिक वन्ना बह पीरन बोनम सिर पिनहान छुस डेशान सम यार पादन करस सर कुर्बान छुस डेशान सम यार ओसुस कोता बेखबर गोड तम दोपनम तोबा पर तमे यारबल कर रान छुस डेशान सम यार सूर फलकश यसाय जान सूर्य जंगस मज मदान बे पीर क्या करक छुक हरान छुस डेशान सम यार सूर नास चुलम तलवास गंजरन तन लच तो सास सलूक गोड गे सलूक तरन फिक्र सलूक कत वन सलूक वत छुस बो पकान छुस डेशान सम यार मिस्कीन अकबर सूर बकर शब रोज पर तो चलन शर शमहस गत कर बन परवान छुस डेशान सम यार द्राय नन सूफियत कुरानस तो हदीस मुताबिक बिल्कुल अत यह कत ननान सिद्ध अनपढ़ आसन बावजूद कत अन यह आम इंसान यह कत
दिल मज तम अमिस मज कह तुत गुन या कंस रबर सज यह वत हमुत अमिस तथ पे पकान पजी पे अमिस युथ शार अगर आम पे वो कह कलमकार गरान शार सन पे सह यह शार बनत कहें पे यह मान ज़मन मज कह न कह कुदरती मिस्किन साहब चूंकि ओतामत वोनु योरे तुम वनु ये वो प्रोसो तह कह तुथ कलामा टोट सह पर्त बोजू कत सोर खसान अमे जबीन मज अत सोरे हिश कथा बह कर थोड़ा कुरान मजीदस मज लकुट हरफ कह लकुट हरफ कह अत मज सोरे बजट के रसूल करीम सल्लल्लाहु बयान सान खतर ओनमुत बह कर जे अत मज कत मज जे सोन मानी बदल मगर बह दिम हवाल कमुक कुरान हकीमुक जेयुक जतई मे पेत रोवुम अद मिलनोवुम जातो सिपात गुदरोम पानस हाई परजनोवुम अद मिलनोवुम जातो सिपात दार छम वसा मज आहर बलई ग्रट तम छलई फेरान छुम अट मे कोरमस खारे त्रोवुम अद मिलनोवुम जातो सिपात बिल्कुल बिल्कुल दुबन गयास कटने मलई सुई नाज बलई प्रारान अहबाजन राज मे बोवुम अद मिलनोवुम जातो सिपात हफ्स नफसन मे कड़नम कलई बवन बलई रव त्रावान सो वन चुन पेम गोड पर खोवुम अद मिलनोवुम जातो सिपात मिस्कीन अकबर आव तेल बलई हजरतस नजरन तलई रोज हेनास मदवन तीन रोवुम अद मिलनोवुम जातो सिपात अच्छा मिस्किन साहब आखिरस पे प्रोसो तुआ कह पन्ने तरफ मैसेज वातनाउन यसान यमन शायरन कुन अम कथ वत पे गसन पकन युथ अम पन्ने अत काम मज गसान कामयाब मेन मैसेज यह तमामन क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अनान वही हजरत जबरील तस वनान गो रहबर बनित नत जनाब हजरत रहमतुल आलमीन मगर इथे कन प्रथ कंस कि अस वन लाल साहब आरगम त पीर दपित गो रसूल खुदा लाल नातन मज मनी कि रहबर जरूरी सह असलच वत सह तथ मज फायदे पे हेचन सह तम मकाम कम मकाम हमो सोफे पन वन बह मे पत बह पान अत मोहताज मगर जन बाकी मकाम वोनमित हेचन तम क्या अत मज बजर गो रहबर छांडुन जरूरी 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 मगर अत मज यह थो ख्याल कि वातो सही रहबर टाइम लागो यह सही बिल्कुल बिल्कुल तहकीक करूँ गड तो अद पत सह रहबर वजूद अंदर मौजूद कारगत हदायत दार शरीयत गो शरीयत तहत बराबर तरीका दम रट लगक दर मे पम्पोश सर जान अमन चीज पे जरूरी बना रहबर बन तो बे गो लिखो तिम वो कि तिम पन लोल तिम पोषन खुदा लोल अच्छा मिस्किन साहब चूंकि यह मिशन इंसानस ब्रोह कुन पकनावन तो तुहद मिशन अत तुह पत कन बे तालिब तुहद मिशन ब्रोह कुन पकन तैयार कोर्मुत इंशाअल्लाह रहमान ननी पान तो बह हेक वस वन क्या मिशन गस पकुन बिल्कुल तेल अत बजर ये मिशन पकनो तो अलबत राज तह वन बह कह कुछ कुस नो तो कह शारा अत मुतलिक वलित पर्दाय वुम पेनहान नूर नूरान ताबान छुस अल्लाह समद छुम ग्रजान नूर नूरान ताबान यह वलि दलील माशाअल्लाह यह वलि दलील अलबत खुदा पोषन सारे थक अमुक मोहब्बत अत बरन गोड तिम फुलराय हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु बे कत वन बह तालिबिंदस पे अत पे वोन मे शार रश कर तालिबो सीर असरारस अद सत यारस करक अथ वास रिंद बन जिंद रोज मज जारस अद सत यारस करक अथ वास डुंग दित वस्तो तल पताल गंजरुन वस्पी रोज दरहाल गंजरुन कहीं गंजरुन वस्पी रोज दरहाल वुचक लालू गह अथ शहरस अद सत यारस करक अथ वास यह तालिबन मैसेज रश कर तालिबो सीर असरारस अद सत यारस करक अथ वास माशाअल्लाह मिस्किन साहब ये यूता वुचान मतलब तुम कूत्या अत मन डीप गमत तो चूंकि दुनियुक लोह लंगुर यह पेवान पकनाउन यप अयाल तो तुम कित पे तुम हेकान अयाल तो पकनवित तो यह पन काम तो कर
बहुत मुतमिन अत पे अल्लाह तालस को लाख लाख शुक्र क्या अगर गलत वत तेल लबान तार असल वतस खुदायन कोर मदद गरक्यो कोर जबरदस्त सपोर्ट बह त्रोहस गरक्यो यल मे लड़के तमे आय खानदानी खास कर तो बहुत तिहद शुक्र गुजार तो तमो कूत दुत हेल्प अत मज यह तिज मेहरबानी असली यमो ना गरक्यो ताउन दित यमो गर चलो मे गर पई आसान वकिस अगर बस गर तमे चलावान खुदा सज मेहरबानी सत मे पानस पे पेमुत यूता बोर मे कर्मुत गो अम पे मजूर पे बेसर लोगस पे कोर तमो सपोर्ट वपोर्ट तम रोद बराबर मकमल गर चलावान यह अल्लाह ताला इनायत मिस्किन सबस कर अल्लाह ताला और इनायत चूँकि अस कर मजदार कत मिस्किन सबस सत दिल यहान तो अम सह वारिया कत मगर वक्त कित कन द्राव यह तोर न फिक्री तीज मुद्र तो मे कत कर ये मज हेच तो मे उम्मीद बोजन वालों हेचमुत चूँकि वनस वक्त दिवान इजाजत ज़्यादा कत करनस किस्मत जिंदगी तो कुन सात करो इन सतन बे मुलाकात तो बे पाओ ये चतस बोजन वालन ये पते सोन बेख प्रोग्राम सह बिकिस अकिस शायरस सत तमिस सत करो इथे कन मुलाकात वनस इजाजत अस्सलाम।